Pila na makakatuig? Bulag. Di siya bulag Ay, like, dili. Oh, yeah, ay, sa. let's say maniligaw and then Nag-court ka. I'll go to Malaysia. So, you'll go to Malaysia. Adto ko Malaysia during but Jurassic period. Pagabot wala na. Sick period. Oo. Tesa, nas Malaysia imong giganahan? Dili like ni adto ko Malaysia. Tapos? Ni vacation me as family. Tesa, asa man ang kabahig relasyon aron? Iya siya ni sugdan. Okay, sige. Mo to siya. Nawala ang tanan. But it's okay. So, ni ato mog Malaysia pero imong giganahan na dire. Yes, but pag abot na mo, wala na mi. So, uyab mo online lang? Dili siya online. Like nakita mi every day, we have funds, everything. Nami sa situation na nagagusto mi but with no label. Mara og mutual understanding, ana. Yes. Pila man ron ka bulan tuig? Mga 4 months ata do. 4 months mong gana. Yeah. Tapos unsa nito ba? Pag abot na mo din, then have family problem because young parents so strict and then mo to siya. Wala na. That's why nisulod ko sa Mo na lang na imuhang diversion sa imuhang na feel. Anong murag nawala ra kalit? Ano watan ba gana? murag anak yun. Ikaw siya. Maybe both wala koy oras atong panahon na Gawon sa di ka? vacation mo gud mi ato more on lingaw-lingaw gud mi sa family. Chat di ay. Or panawag. Oh, mo koy sim. Di messenger na di ay. You know, boys kapuyan. We are goods naman good karon. Friends lang, friends. We are friends but still recovery karon. Anong ga-recover pa? Pila man ka bulan? 6 months. So unsay mo na learn atong situation? Don't expect too much unsay mabalos kay dili ma-predict nimo mo stay ba or mo leave. Kay sometimes mo ga-predict ka panghabang buhay but dili day. Pwede ka mo hatag mensahe niya? What's up mageng-geng? All goods na. All goods na. Shoutout na lang, shoutout. Shout out ko sa mga sakristan sa St. Catherine of Alexandria, Graham Lianyo, Andre Garwaldo, Eldan Sabando, o John Panya. Bert Panya, Ben Martin Cordura, Joshua Banong, Yes, sir. and me, Rams.